adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Soy terang akorte murti asomar asumar atum aphan chai terang asumar atum pen don rap kachiri. Thang ni pioneer capsule ini ra engkora trokar ni baliram terang arong khorsing terang rong asar hem chataya long perang kiamai kangni. Alangli tumpen kachathan pona tengke soy terang akorte murti asomar asumar atum jongsi nilip ni hang pota rong khangle do pusita me soy terang asumar baliram terang sing terang lapen longki terang atum asomar atum pen nang kachihum Riji apansi kachuning ri pedo. Sonsi chethandam sinang alangli tumpen ke than pona tengke soy terang asopo ke chai terang pulu. Sonsi chai terang asopo banghini do lake there terang pen kania terang pusi chethanlo. Sonsi there terang asomar atum lake baliram terang sing terang lapen longki terang atum henlo. Pusi perang kia thengno khor sing terang rongasar jona sing terang monggal terang lapen soy terang atum pen nang kachini dulu. Lasialang le tumahin pen soy terang akorti multi asumar tum na hok le do pusita me dolang pulute laki pi mobile number 9365 474260 9864 962687 9864 1337776 lapen 845331704 alo nang kachigum riji apansi alang litum ahin pen kachuning ripo pedolo. Nilingen jonasing terang nili baliram terang asupu ada wangso lapen lapu nili arjunat bangke sing terang asupu lapen lapu nat bangke lake rong asalo lapen kalapu nada bangke lake rong asal baliram terang asupu lo lapen asu adu bangke longki terang asupu lo nilitum nang cethan nang pacini dun dia lamang ke lapu helo baliram terang apu ke hiri terang lo lake apiso men tangwai teron ti laten laso apu ke chai terang apiso ke kapui han seti laten ke laso apu bangke soy terang apiso ke kading lengpi lasi pini nelitung jeng ri mane citini et mane ting bocok asol lo cicini ne delo lasi nilip nihang utarong kang amri milong nilip lumbajong leduk pusita labangsu abilta karjulong ten nilitum phan nang pacini ji pusi nilitum nang litum phan filta bitung dumhan pacini lo taten nilitum aterang ke chai terang pusi kitipu serta chai terang pu amen kedokoke la soy terang asupu pan chai terang pulo la chai terang pusi nilitum ketithang karjulong ke east west serta do pusipu serta nilitum sini nedelo la sinang litum jongsi chai terang lu pulong te chai terang apu ke soy terang laten soy terang pisu ke kading leng tila silasu kote asu bakalita pulu posar asu nilip nihang dadu iji muni pusi nilitum detaten nang cihumri nate nang pasini kasi nang litum jongsi du pulodan te nilitum ban lasu kontak nomor le nang pasini ka 9365474260 alam la pele nilitum dak rong barin dalam terang ke rong sala nilip pulo napen jakupu ke non rong sala ni halo napen rong sala ni di klembom lo napen du aku pen don rap besar kacing kum di
bila sobat ini di panang Tuhan Tuhan itu abang nggak jadi itu lah kena besar donrat jeng jatila di humbi di pan angkon tenang papan je bang ke ini mungkin ya pan itu nalitum media bitung tumhan dak nilitum baliram terang arong ahin pen nilitum nalitum han kardom pi pajir poniklo kardom pini dak nilitum nalitum aphan ko piti chop hapon iknang kok loma labang ke dak nilitum kedam tang ove phok nilitum dak lumba jonglong ki dudun terang bili mate dak nilitum chai terang aru nilitum apurial pirthe kar banglong adangalong sitame nilitum apurial dolang busi nilitum cicini dun lasi labang so apurial konati kupi konasi ke dolang ma laso ke cihumri ji cipacini ponji pusi pini labang so nalitum phan labang so program pe nalitum phan pacini ponji pusi nalitum phan chopha poniglo soi terang asum asupo cai terang asumar heri pengkania sumar tum no nilitum asinil tum non kaciri tu bangke soi terang korti asumar aphan napen soi terang apunu asumar aphan dolang tu si cari long la sini ledo ni hang ledo sitame la alang tum phan nil tum kaciri lo la sinal tum la katenel news hoi berita hoi la gal long berita hoi pen am pati thang pisi nil tum phan pati tong thei pan pasi na tum phan untuk ngeri lo Karbi Anglong BJP atum pen di purong supia long armu chejeng ponsi ka chisong asai kede. Thang ni pioneer cap surihini rain kora trok arni East Karbi Anglong BJP committee atum pen patir pi ponsi di purong ka chisong asai kedeng ko. Kedam tang APCC Congress songjapo Gaurav Gogoi aphan SIT Assam Gov aputhak retarliksi sodak insai nangji pusi kehang pon pedo. Anerlo por phai krehini apor dipu KASA Stadium pen armu chejeng ponsi dipu rongsopi ahithi an armu chejeng pon laso armu ka chejeng pon along dipu LA MLA Bidya Singh England East Karbi Anglong BJP में फुल रोलान किलिंग महिला मोर्चा में फी पेन चेंगलॉक BJP along क्लेमबांग फुबांग फियातुम चेटोंग गुनसी RD डोक्लोंग पेन काचेसोंग केदेंग asai pechun pon Mo pual ke? Ma aleng pen apa? Aleng pen. Ah? Pini Ladakh Karbi Anglong dade Homogra Assam Bongonta Gaurav Gogoi against Nilitum BJP ahin pen amane protest ki kurilo protibad ke jonailo je alangli Gaurav Gogoi Parliament along oppositional leader set pile itu mal leader Himanto Biswa Sharma phan kebok tap kebok pu alam bangeni tum kloy dunde lasini litum Ladakh protest korilo lasi Congress ai Murdabad Gaurav Gogoi মানে কি কয় বিরোধী গৌরব গগৈ মানে SSI এজেন্ট লাহাই নিলিতুম তা বকদাং কগল আপনার লাংলি ছেড়ে তু হুশিয়ার কংগ্রেস আতুম হুশিয়ার গৌরব গগৈ নিলিতুম দাক কার্বি আংলং দাক ডিপুটা এনুয়েট কালি বাহিনীবাদ কালি 10,000 আনমুং ডাকেছে জেংলো এগেন্স্ট মানে কে কংগ্রেস আই এগেন্স্ট আর পেনকে গৌরব গগৈ আই এগেন্স্ট লাসিনিলি তুম কদক কবে সব কদক বে চলাং পেছে আলাং লি দুফান মুর্দাবাদ কন্ডেম ই করিল লানো বসবা বলে জ্ঞাত যে অসমত যেটো বিজেপি দলে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে একে লেঠাৰিয়ে যি কাম কাজ কৰি আছে এই শান্তিত বিঘ্নিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলে বিশেষকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিৰোধী দলৰ উপসভাপতি লোকসভাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে গম পাইছে
জাতি এটা জাতিৰ পিছত আন এটা জাতি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ত তেওঁ যি ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ আৰু তাৰোপৰি তেওঁ যে ISR এজেণ্ট এইটো প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া প্ৰেছ মিট সম্বোধন কৰি থকা হৈছে এই সম্বোধন শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম আমি সকলোৱে জানো যে গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ যিটো ঘৈণীয়েক এলিজাবেথ তেওঁ পাকিস্তানত ISR এজেণ্ট হৈ কাম কৰি আছে আৰু তাৰোপৰি তেওঁৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় তেওঁ নাগৰিক নহয় গতিকে তেওঁ কেনেকৈ অসমৰ উন্নয়ন ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ কথা কব সেইলৈ আজি আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছো কাৰ্বি আংলং আমি বিভিন্ন ঠাইত 4টা MLA সমষ্টিত এই প্ৰটেষ্ট কৰিব তাৰোপৰি আমাৰ সভাপতি ৰোলেন কিলিং ডাঙৰে অলপ পিছত আহি আছে আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আদৰৰ CM তেখেত আজি বিশেষকৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তেওঁ তেখেতে তাতে এই প্ৰটেষ্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে এই আজি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিছে অলপ পিছত আমি এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম ইমানে কাৰ্বি ঠিক ইয়াত মানে যিকোনো সংগঠন ইয়াত আমি ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ঠিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডক্টৰ তিলকডাঙৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে যিটো বিকাশ উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়ি নিছে ঠিক তেনেকুৱা গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ জাতি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা ঠিক আমি তেনেকুৱা নিবিচাৰো ইয়াত জাতি জনজাতি সকলো জাতি ইয়াত বসবাস কৰে শান্তি সম্প্ৰীতি বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা আমি গৌৰৱ গগৈক আমি মুৰ্দাবাদ দিছো সেইখিনি কৈছো HDPL ang Ru Samson Sing Intia Komlin Kimi Kangpu. Pini ni Pioneer Cap Ada Porpai Cap Apor Malam HDP KCS Asai Hem Atengnu Paroi Sira Kret Rock Ru Samson Sing Inti Mahange Tek Arni Pachitondun Si KAC Asai Deng Pen Ki Kimpon Ru Samson Sing Akumlin Akimi Kangpu Pon. Ada Malom Apor Pen Karbikur Po Pen Arnam Arni Aphan Chipami Ponlo. Lapen Ru Samson Sing Inti Aphan Hovang Chohang Pon Rintilo Lapen Tu KCM Surjo Rong Par Rideng Pensi Labang So Kimi Ru Samson Sing Inti Akumlin Ta Ingpu Pontulo Crazy Apor Malom Puthot Rod Ame Pi Peman Pontu Labang So Me Kachari Pon KCM Surjo Rong Par Lapen Me Kipa Alam The KC Board Chairman Philip Teron Pensi Japo Karbi Lameda Me Kongchun Bangahin Pen Ru Samson Sing Inti Akaya Lamu Than Pachini Pon KCSMA Phu Hum Sing Behin Pensitame Ru Samson Sing Inti Karbia Khayapan Ki claim ke dam pipon aputhak Lapen District Kapalong Tikang aputhak pen Chenglok Penang an RD Doklong alam the than pachini tu Pini labangso Ru Samson Sing Inti Mahan ke thek arni katalon pon along Borjan angkang ke thek kiding lapen Rod Sai claim bang Lothan bang an parta KSA KCS KLA claim bang atu Chetong Dun Si Me along RD pidon Bukajan Hanjang langsung pen Wisnu Lethe. Tim perjuangan founder ke Samson Sing kilo lah sih. Non nilitum kami social media pen sini ponlong lah. Hem sanghu ba asuko claim hai tum commission biuil lah sih. Atum fan kupine KEC pen kupine kerabji fan sanover side ni kan kupon tu. Alang letum asumar atuman tame si heksoi si do an mangke taman ta non tum social media long theklong ke nongong gitu bang amen mang de ninga udelo kalau helang tum han kupina kerab do pute council pengke one time assistant kupini pura sona mang ke claim taman tame yong si asu sele tum han yong si borenga war sai ki pinangi do purong de no tum kitum da chini lo borenga war sai ke pumemen hodai lo kinong ke chokche ang tum kuna department long ma apply dun pen mas alang tin daruk dun pen sila bang so kiti uni swaja kong do hila bang si definitely alang tum yang sila so dulu putela ke rapon mek po kami si
son ko son itu state ko son government kali je lang to phang sia pension pi ma silang itu kai ba hemisi chubo son den thiu phasi ni po ban son ke aron ko bang odera pasi claim ka sik sa guchet hai pulam sini matha asi kupen polo je kupini kirap pulo tela hello kai ding pi tum han ni pulo kan te kurang war sai ki pi pen si lang tum ke maksud kirap ke longpo Sampai Samsung Sing ti asum ada tu an kan tame tu sini ke karbiang long tum dudel mati tum dogong do hat silong do lang tum ke do ano man ke asupi tum ka do tum ta isi do lo ke isi la nogong ke do tum mangalam ke isi tum social media long ka kita siklang ke long ini ke citong long la masih cini am pami medal he aselong ke jita sopo ek tumhan ke nongel tumge boreng war sar ki pi ita lang tumge atali eta hepo masa su tu mangyong sila man so kenang so du purun tela man ke dila man gara konta tanang so ang tek ponte alui sar polo la ru Samsung Sing tilo alang nang suno alang sewang tilo asi kado itu an man ke ini ye kacitong dun man po asi asi kado abi pantame man pengro hi pute lo alui sai de lo kado ita lalu isi la pena kodak pini la bangso kang kupon along cengsi itung karbi kurpo tum selang pan milur mithek pilo la bangso pena fia ko karbi kurpo itung karbi khe kurpo tum do ana kurusa tum si propor bang anam pulo la pen non kado gabe lang pana hirdumi chupi aga chuhang la bangso dolo lalu la si la bangso kumlin itum art and culture department Cardinal Thomas Council la bangso department masih kedengpon lalu lah sih itu nili pulai pembangke karbiang long kenang atok anu pembang liku nama kenang sorat di mana bangke itu rusan susing ti akumlin man pakai sini ati isi awi itu ke sini lo asal perang dah sini ni tapi ang bong long masih kecing son dulu lang pan hot karbi hey pulo ba kurulo pulang itu ke hokpon masih hokpon itu pi bangke non bangke itu karbiang long hok tame tabang so kumin ke parjap abang kenang sot kudu ati wi gini tum arang akhir dumi chu hang nei kelong nei tum kudu tadu lalu isi la sila bang so aphan tum kedeng pon dulu kabia Thomas Council Art and Culture Department pen la si ki bangilang ning kan ke long tombak tum alang li kumin ke parjap pon ka sisi kon nek tadu lalu la si alang li join nei si tum pini karbiang long ba tum hawar hapat ba tum kay kacing rugi kay lo kali pun dan tay tum chini lo porque lo lo tum karbi kay tum along di kapre sido sahala so along di kapre along kidu chijik jam so nang pangrum ke alang li cukamar klembom hud alang li hina pangrum polam sisi cari dong so teng si pini ano mang alang li lawan so mang heman teng ten alang li mek sidera pisi tum karbi along ba mikir hills bisa hawar along ri tum celong dun lo na solong ri sun na so bangun pini li tum karbiang long tum karbiak hey tum cipu dun lo ba sim cari among lo lalu nasi alang li paran so si karcu nangi uwi gini tum ta an so si alang li pan kacini kenang sot alang li klaim ke dam tija hey ke pangrum alamang so ke cari nangi pu lam he sendiri ka dei pan chuni ni so di Troxicabra ke thom apong SABF ningkan esekame pi mesen pen kichun Troxicabra ke thom apong Saphapani Area Baptist Fellowship SABF ningkan esekame pi 73rd SABF Annual General Meeting thang ni phai trok pen ner kep an paklang so Baptist Salong kapaman pon sonsi thang ni phai ner kep arni kijot CMA an sitami mesen pen kapajut sonsi chithan nam sinang kedam tang ni phai trok arni kang sampen pharman bang phu bang phi delegate satum an me kechak adema klong me esek kedo buha an pelirenti lapen adun thu arni mate ni phai trok siar ni ada por phai trok malom SABF alama SABF amepu Reverend Dr. Aaron Teron pen lamain thur ponsi monoli khre trok alama do an sita me chepang thardun rinti lo laso pen api por pioneer kebra achiti malom pen pharman bang phu bang PMA peman ponsi ningkan arjon SABF along ki claim ke dama sai modo an chinki chingwai pon ame pedopon me se ka thepi ni tumaphan pi mi thutha lunang deng pi trokner kebra pho ang deng so trok bible counter along pen en ponsi arna malam than bang atum Reverend Tenson be Executive Secretary NKBA Reverend Dr. Aaron Teron President SABF lapen Martin Timung PND Secretary NKBA pensi jumesen arna malam than pon
SABF lake Nihang Karbi Baptist Association NKB Kapardo area trok angbong pen SABF area ta isilo SABF area lake silonizan anat lang somepi Baptist Monduli pen nang parlo si saphapani apar deopani lakhijan khatkati anparta chungajan Karbi Baptist Monduli atum an sitame bangso area arlosi Monduli chiparlo dunsi dodundo Pini kidut siarni karcho girja SABF amaipu Reverend Dr. Aaron Teron maipu doponsi alohi pachini lapen kenang sot alam an SABF Kongchun Bang William Singh Narpen en pon Arna Malun Jume Langchithing BC Antioch BC lapen chungajan Karbi Baptist Church atu pen parjupon Mayalong NKB maipu Reverend Benting Teron alohi aman penchatong dun anparta Sarapathar Constituency VDC Chairman Simeon Rongphar Saphapani Baptist Church member KAC Board Chairman Silarson Rongphar Saphapani Baptist member anparta Monduli Pastor penchatong si Arnamalong Tehidonsi Diningkan Toxicate Katanakang SABF Ningkan Asek Amay Tanasan Pen Pechimpo Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru